Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Annual Eucharist Counter Ajay Make Catalan Pon. I am the way, the truth and the life bu atepi en ponsi Diocese of the Puatumpen Pater Piponsi Annual Eucharist Counter Ajay Make Catalan Pon. Bangso Annual Eucharist Counter Catalan Pon along Dipu Bishop Paul Matikan Lapen Father John Timung Atumapan Kang Thum Karni Asai Deng Ponsi Jay Make Pangcheng Ponlo. La Sohut Karbi Anglong Lapen Hensi Hila Long Kedoan Catholic Church Parish Tin Pen Kewang Atumapan Kedeng Paduponlo. Lapen Annual Eucharist Counter Catalan Ponalong Parish Plikebrai Si An Nang Chetong Dunsi Mai RDP Pon. Bang Sohut John Kreplipen Trok An I am the way, the truth and the life bu atepi en ponsi Annual Eucharist Counter Ahut Sacrament Kedeng Dun Pemepen Karjong Kejok Kelong Chiapan Arnam Along Pen Hirjumi to Hang Pon Chiapan Setami Dipu Bishop Paul Matiken Pen Tan Pon. Laso Hut Kachetong Dun Father Joseph Teron Father Navin Soningti Father Dominic Teron Father Nelson Teron Father Kamson Teron Father Robinson Teron Father Thomas Father Anthony Ingti Father Syria Father Joachim Puma Father Saji Lucas Father Cornelius Atum Pendanglok Pinang An Kithe Kiding Atum Chetong Dun Riti. News Report Karbi Anglong News Channel. Ni pai krehini ning council hini ra inkora ketom aningwe lakha inkora trok duabar gri MSC constituency ke parlo dolamara town along sitame Diwali mate Kali Puja ke ongdung aradatum alir alon pen sakhi melur kai ponsi alon chipi ponrinti. Labangso Diwali mate Kali Puja katalon pon lake non chot lapu kali lopusi aprang penta Kali Puja ke talon pon bompusi nilitum apherang ke adverson kropen kahumrida mahut hadak arada tumpen nang thandun. Totangte haladak arada tumpen nilitum apherang ke adverson kropen karjuponalam thile arjuponik sinang. Dua bargripen adverson kro report Karbi Anglong News Channel. Approximately Karbi Anglong News Channel karan rat pathe the correspondent adverson kro hin pen suri ningang sama kadang pajalo pining we lada ko pethi sini likar jap noktan te pining we ke pini ke nipai krihinya ning we lo pining we la bakso milo ke ran ke aga pining we ke Diwali ning we la se adak le Dwarbori constituency long dolomborang kang min town apoeno sinon ni kajalo non madak alon chipi jo ha hemalon ta alon dupik kasira bangso Diwali ni ke talon kopia posil anal Alira champion ke talon ma tapi kopia posil bom ke pangbo brema tabang so puthak ai theni tadak arada tundo la daga hem pun tado la sala hem pun ai theni la maju pun sena apang si kading long ni chine ni kan sigi karan panjolo ola bangso amilo ki kaira la pena pada me ha hema lo ta bilu si kaira la bangso puthak ni theni hai ka jadi no Tovan da reporter Tovan ali tekan choro lo Karbi Anglong News Channel tekan choro lo jadi tumpeng ni Kali Puja ke talon pun ate ke hala hanko ram pe lokor tu dengan pe ai lo ke ram tu la so hut kisi reda arada tu maning ceparong la dak lo arada tu maning ceparong apansi pining ya jo ke dulu sakti kai so ke talon ni aja ni ke kawan tu lah nah pining bang ke pining be ni lo aku penam ni kita dona ona la ni kan bang ta lapson talon non ma talon mon do ni kan ona le Karbi Anglong rap na men sai ka milimen ke huritera mili dua baguri mo jata do mojida terolo pu ituma mojida sa metami aju ponong lo la bang so milu kai ran ke la ke ram lo khon apu mu kan ko la bang so milu kai ran lo la pen la bang so milu pining veda ke la ni ve ke thoma la bang so program paduji ta sinon akon ko pek phone ti aju ponsena non ni tumalong tulang ala ni phane aju ponona ala ni tame la ta kolomra taun ang kang mong sigolo la se la bang so milu ki kai ran aputhak ala ni tame Cloud tak pernah ni pun tame arju pun dah. Apang sih Karbi Anglong News Channel pun ahin tu pun sih. Nang lihat pun nang.
kasi approximately karbiang long rat panang di kido dim la penang di men kadu ko binang di kemo kam ini ladak ni litum dalam ralong non ilitum news channel aku tumpen nili tum kitong lo da sialang litum panta nili akero kilo da sinon nili tum dalam ralong sitami nili kindu ke dalam ra dak rong marjong mate taun along sidulo la sinon la soa along nili tum pining we Diwali aning we la hai melur pinini kikai la hai ta nili tum dak taun amat dulo la sila hai asap sup cilangmi dulo ta si non nilitum aningkan wang ta la puson si la taun along bang kia sap milur pine ne chi kai dundu la si kadu ka we arna ma hir jume ke hang pon la son la si kadu ka we arata tu ta hir jume si ke che hang dun la son si nilitum pon bom le achala milu ke kera na puthak la bon milu ke kera gitu ya fansi milu kera na bom ka bra bon puthak la ta kun la ke actually ke tum aron ke ave actually bang ke sitami isi nona owe ki mielong kadu ka we isi klar ven pen ba isi Diwali mane Durga Puja det pen isi Diwali along la so Kali Puja Kali along jityo nilitalaan kahani bang ke chini ne sitami Kali isi kewang la so how kitchen hai pen si kipat hedam pusi kimatha dun nili inpet so nang tan kan mang ta son ta talon dun nili tumta sap ke chikai dun du la pu la an pathe the he sita nili tumla pu ne la milura sap chikai dun ve an kan bang pen la ta dolomra taun along kan bang pen te pining salon duma ma kita kon dulu lang dam lo pute nili tum aning kan wang pen mute sap he chet lo pusi chma tha dun la hai dining ba isi asabo ke dori chota bangla so lo karen bin ini ba asabo la bang ning than pon jai ma la sia asabo athok kom chet pute aning kan wang ke la an si ke do lo ning vegan la so program ya jai me nili tum ge ne karbi tum ge ning ve si vet sita me khai kapre ke tum ge ning ve thoman an do bon coba pengen alang di nali ini kalau belum nu china lah tunggu alang afford dengan cipin pen tapi son kau dak pun alang mengetan apa kasi ala dalam mara tahun tame alang di penthana tuning kan mute pining se asap alang sekarang di penthano lah se badu tame la son ene aron along ke koi dun abang si kinang sot mane dia dhorom itu tame kita bom hut adon cipin nangi tapi kita bom hut mitang nama pan cimani pon piminangi pusi karbiang long news channel perang ke advertisement ko himbe tame kato ko tame sulang dora tam patame ki depending them part of Taradong Baptist Church along KNBAWD Women Seminar amai ni thoma pharman ke chokpon Lason si lakha inquiry trok duwa Bargri constituency ke parlo daithor police station angkang arlo kedam tang ni phai kepen phai kuni ni phai krohini an ningkan surhini ra inquiry ke thom ningkan esek amai pi kapaman pon NKBAW the Women Department atum pathik pon atengsi nihang duwa Bargri Baptist Church Fellowship mate NDBCYF angkang Taradong Baptist Church Amonduli alongsi pining aningkan ningkan surhini ra inquiry ke thom apharman phong thong keprai si aphong nihang Karbi Baptist Association Women Department mate NKBAWD Women Seminar along ahin penkewang amondulitin animar liatum sitame chepate ponlo Daithor Mini Stadium Pathu Aklamalong Anparta Pini Phaikuni Kepen Krohini Arni Nithoma Pharman Kechok Bangso Ajai Me Kachepate Pon Along Luncheto Bible Angdeng Ningka Chipi Bon Lapen Kiputame Padopon Anparta Bible Along Pen Karchu Pen Ke Thaksitame Claim Pon Labangso Nimarli Krungsai Amai Kachepate Hu Thanbang Mate Speaker Lake Nihang Karbi Baptist Association Mate NKBA Executive Secretary Reverend Tenson Be Mission Board Chairman Reverend Unique Terang Ke Lapen Ke NKBA Christian Education Board Chairman Reverend Abraham Taro Lapen Puta Karbi Baptist Association Mate PKBA Pen Roslyn Taropi Karbi Anglong Baptist Convention
KABC Youth Secretary Munison Teron, NKBA Youth Secretary Robinson Rongpi, NKBA Houghton Bible Institute HBI Thanbang Martin Timung Anparta, Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi, Lapen ITC Cell Jesua Ingti, Penang An Ket Hekiding Atum Setami Chetong Dunpen, Mai Along RD Pidun. Lapen EM Richard Tokbi Pen, Jumisen Christian Akai Alam Mo Alam Thanpon. Kero Karcho, NDBCYF Risonim So Atupen, Mai Esek Lun Parchuponlo. Laben Kadokawe Karbi Anglong Lampu, Is Anat Adok Anu, Laben Monduli, Haro Isira Kretrok Animari Chetongpo. Laben Women Seminar Along Armuga Chetongpo, Lake, Bang Surihinira, Bang Haropo Armuatu Chetongpo. Bang So, NKBAW, Di Mesen Ing Samjin Pet Mai Bachupon. Dua Bargripen Edvarson Ko Report Karbi Anglong News Tonight. La Pong Thong Kebraisi NKBAWD Mane ni Hang Karbi Baptist Association laki ni Marlia Kung saya mailo icheng pen pini ke jut anlo dari kepen pini dari krihini anlo la misen mesin litum chumpon lo la pen reverend atum la pen speaker satum tani litum pani Marlia tum ko son sika chingthur jima la pen ko son sin litum usumar dum han kachalana jima kang honang jima Lapian rat along kang hon kilong lilang atu mapam kuson si kang hon jima la kuson rat atu malong kilo la son kang hon kilong le rem atu pulutan te bisia bang ke ni marli tu arta ki do tu lapian ban atu lapian bang hem kidudun ka chong da atu la kuson la hai tum han kuson si ili ing hon ponang jima la hai lam tani ni tum long pon lo lapian pon ni tum ni marli atu Aki kroya nata cipat hirbon pola pe mithang hem tu nana ta nilitu ma lahai lam kar julong pe amat nilitu ni room piglo la pen hem tun ka chalana je phanta nilitum anli long lo la pen pini ki jut anta misen ben sin nilitum min samjin la dak hanga ka digdar ta ave asi ka do vet me speaker dum handa ta churu lo la pen la dak tara dong baptis amondoli Kecak amondoli tum handa chorolo lapen ahin ni marlia tum baibelang dengning kachibi pen kipu atum ta ongdung lapen lun kachepate lapen lun chetu hai huita do hai ka do ka veki lun atum ana phansika akiro pipar piglo lapen ang nitum media hin pen tala puson ang ka humria pon ang nitum hansta akiro pipar Taradong Baptist Church along matedak stadium along Command Pon Minhang Karbi Baptist Association ni Marli Kunsai apen kecepati masuk program along nili fansami nang kapon si nili ngarong kan alang to NDBC fa leader one church apen NKBA Reverend Pastor Doan Kunsai kirupido apen ongdung ani Marli tumpen so Kunsai mailong Sitong kirupi. ASDC, KSA, KNCA, Ratchari Asong Atupen Extended Meeting Kang Nipon. Karbi Anglong ke Parlo Lakha Kretrok, Nomati Constituency Committee Ahinpen, ASDC, KSA, KNCA, Ratchari Asong Atupen Extended Meeting Amai Kang Nipon. Pai kunia chiklo ni pai krihini arni
Anarlo, Narlo Chitim Porpai Isi Aporpen ASCC, KSA, KNCA Extended Meeting Amai Along, Aluhisar po Aman Pen Chetongdun, ASCC Central Committee, Rap Kongchunbang Sarsing Ingleng, ASCC, Bakalia District Kongchunbang, Baburam Taubi, ASCC Central Committee Member Moniram Timung, KSA Central Committee Cultural Secretary Konsing Timung Lapen, Ongdung Kethe Kidingatum Chetongdun Pen Mai RDP-dun. Sarsing Ingleng pen mai along lamthe paklang pon Karbi Anglong Autonomous Council pen Newland Policy ka paklang pon aphuthak rat athengno than pajermi po. ASCC, KSA, KNCA Ratchari Asong atum pen ke Mantu Neta Newland Policy ke Chikroy dun thekte. Lapen Sainik School bi Bededra, Kedotang Karbi Anglong Arlo Kedo School, College an Provincialized Rongsi Kimeji. Lapuson, government scheme amen anpen Karbi Anglong along le kaphalang noke ale kavya kamlo pusi mai along ning jepon. Lasi non kevangji ni phai ingkoi arni ni jang Karbi Anglong dong kamukam revenue circle along pusitame ASDC, KSA, KNCA pen Newland Policia phuthak tharna pedo ponchi. Lapen alokot memorandum pusitame pipa jerponchi. Lapen Karbi Anglong pusitame puthot ingkoi raketom arni Phuluni Revenue Circle along pusitame kedeng ponchi aphan extended meeting along Cheparai pon. Kheruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel. Kaki sung kupil. Lasi non head jong mupen lapo ingleng sango panigi pamela pathan pamela na. Tami ni lisi alam ko itong program ke denggo tarik ingkoi raketom arni Phuluni alo sarkol office lo. Itum dharna si pathik lo si committee pen tariking ko ra ke thom no la so chi si tum pathik lo la so teng si tum ta ke munit dam nangi ke tong dam nang la so dharna lo ake kom nai ka bang pharuin si tum che rai lo da ong nang me o ke kom next tam itum bang pharuin je pupulo itum dak no mat langhin pen badet pulo ta itum bukla district lo homosti shop pulo ta bang thong ke bang si ke pan itum konang ko dam na ko lo suni chi tong nang ko bang tiket, bang troket, ke bang lain buku. Lapen, ini tu mungkin lama thangnya lah. Tarik ini kora troksi ada di sini laso program. Dharna pipo jutkop po kali. Laso isu pensi tu ke murong dam nang ke po. Okay, tarik thong ini kora trok thomar ni. Itu dodet setame laso along le filang. Moisa ke nang pacung det la po kali mati. Nasi ke itu nak pensi dam nang po. La long le filang po thakalam pensi thang. Tekadang we bupen po. Congress की चौक चे BJP की चौक चे हेम्प्रेक ऊपी से के नाम सॉफ्ट मा हेम्प्रेक ले लोग पोसों ते पिनी तो मसो लोग ले फैला तो हमेशा इतने लोग अबे वांग पो Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu